دەمباش فەرموون بۆ گەڕەکە نوچیان دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. دەربدەرن ئافرینێ دکامپێن پەیادێ دەراسەری نەخۆشی و پاشگوهکردنێتن. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دەبێژە پەیادێ هشتیە ڕێژەیە کوردان لە کوردستانە سووریە بمینە 25 سەدی. لە گرکێلە گێودا ئەنجامە بویەرێکە هاتن و چوونێدا وڵاتیەکی ژیانە خواژی دەستا. دووبارە سلااو. دەربدەرن ئافرینێ ڕاسەری نەخۆشیên giran û paşguhkirinê di kampên peyadê de tên û gazin ji nebûna kêmtirîn pêwîstiyên jiyanê dikin bêhtir pêzanîn di vê raportê de. Bidehê hezaran derbidерên Kurd yên ji şerê li Efrînê Rûda di metirsiyê de ne. Di kampên peyadê de li gundewarê Helebê ew jî li gel hatina werzê zivistanê li gel belavbûna nexweşiyên demdirêj û nebûna pêwîstiyên jiyanê dikin. Kampên peyadê li deverên Tilrifat û Fafîn û hin bajarokên dî nêzîkî 50,000 derbiderên Kurdên Efrînê li xwe digire û ew derbider gazin ji nebûna kêmtirîn pêwîstiyên jiyanê dikin. Li gor ku derbider dibêjin jiyan di wan kampan de di sîbera nebûna pêwîstiyên sereke û negerîngîdana rêxistinên mirovî li gel rêgirî li pêşvegera wan derbideran ji bo Efrînê ji aliyê çekdarên peyadê ve kirîz û azar û karesata wan bêhtir dike. Li gel hatina werzê zivistanê û metirsî ji hemû aliyan raserî derbiderên wan kampan tê ku hevdemî belavbûna nexweşiyan kêmtirîn xizmetguzariyên tenduristiyê jî di wan kampan de nînin. Hejmarek nexweşî di nav sivîlên wan kampan de belav bûne. Mîna nexweşiya kulbûna kezebê A û B û nexweşiya jana zirav anko sil. Bi taybet di nav derbiderên kampên bi navê berxwedan û serdem ji ber nebûna dermanê wan nexweşiyên metirsîdar. Gelek astengî û metirsî li pêşvegerê ji bo Efrînê jî hene. Ji ber binpêkirinên ku grûpên çekdar derheqê welatiyên deverê dikin, herwiha rêveberiya ferskirî ya peyadê rê nade derketina wan derbideran ji kampan bi behaneyên cuda. Derbiderên ku daxwaza veger ji bo Efrînê dikin yan dixwazin berê xwe bidin Helebê, daxwaza 100,000 lîreyên Sûriyê ji wan tê kirin û ew yek ne berdest e ji bêhtiriya wan derbiderên ku ji malên xwe reviyane û mal û milk û serwet û samanên xwe li dû xwe hiştine ku talankeran çi ji bo wan nehişt. Gihiştin jî ji bo Helebê ne asan e ji ber çekdarên rejîmê û yên peyadê rê nadin derbideran ji bo ku xwe bighînin Helebê. Ku ew derbider neçar dibin, birên mezin yên pereyan bidin qaçaxçiyan û raserîgirtinê û mayîna tên. Derbider Mîna Dîlan di kampên paşguhkirî de asê mane. Hemû rê li pêşwan girtîne û neçar mane çaveriya çarenivîsa xwe li gel nexweşî û germ û serma û nearamî û birçîbûnê bikin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار ئەندامê پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموقراتا کوردستان سووریا di semînareke cemawerî de li Hewlêrê got ku peyadê demografîya Kurdistana Sûriyê bi giştî guhertiye û niha rêjeya Kurdan li Kurdistana Sûriyê bi tenê 25 sedî maye. Tiştê ereka li şîma ser şapê Sûriya çê dibe got peyadê dike xeterekeke mesele Kurdayê hek tesvîr û avaqaya xeterek mesele Kurdayê. شمال شرق سوريا سي محافظات حسكي ديرا سوريا ورقاي تسبع قدام تسجيل برا بيس بيجو إيرو قواعد سي بيدي دي أو حكم دك لهيدي وخلق قواعد خوشيك بحوج سي قدامك هك بيدي كل نسبع قدام تسجيل بيس بيجو معناه بيس بيجو جحسا إيش تفتح جيب جنتي خبر جيب أم تشتكي هامشين كده جبرو يكش خطر بيدي أنا بيدي قالك مشكلة مزاج بس شيء كامل يكشين يعني شنو يمن بالدنيا بقى شنو يدير زوري أو عارف كنزلي هذا ناقص حامي أبدا ناقص حامي تاني لە گرکێلە گێ ئەنجامە بویەرێکە هاتن و چوونێ دا جوانێکی ژیانە خۆ ji destda ji dereka xwecihî ji rêbaz News re eşkere kir ku nêzîkî nexweşxaneya Elselam ya li Girkêlagê motorsiklekî li ciwanekî bi navê Tewfîq Gurgîn da û di encamê de xwîn rijiya li ser mejiyê wî û jiyana xwe ji dest da. Li Rojavayê Kurdistanê bûyerên hatin û çûneyê bi vê şêweyî pir bûne û li gorî çavdêran ku sedem ew e ev pirsgirêk ji lawaziya çavdêriyê ye. Rêxistina Lîmontrê ya piştevaniya çandiniyê li kampan dike Bexçê Azadî li kampa Domîs vekir
و کاری بوو بوویەکێ جهەکی بنڤدانێ لە ئالیەکی ژوێ کامپێ veke تا پەنابەرên کۆلوێ کامپێ dimînin sûdekî ji wê wergirin herwiha bibe riyeke parastina jîngehê û ciwaniya deverê. Rêxistina lêmontirî ya piştevaniya çandiniyê li kampan dike, bexçê azadî li kampa Domîs vekir û karî bû bûweyekê cihekî bi hinvedanê li aliyekî ji wê kampê veke ta penaberên kolwê kampê dimînin sûdekî jê wergirin herwiha bi beriyeke parastina jîngehê û ciwaniya deverê. أز حسن تمامي أز مهندس زراعي من أز مدير موقع ومدير إنتاج لذي حديقة شغلين ذي حديقة أز اعتناء بحمي شنكايات دكم من حيث نخشبون من حيث مثلا إنتاج وانا وأز بنفس الوقت جيت بدك أقلامات شيء كم أز بزورة شنو أم زيادة جت كان نفسها تشتاق من الحديقة عندي. Cihê ku ew bexçe lê hatiye vekirin, pêştir cihekî havêtina paşmayan bû, lê destên xêrxwaziyê karî bû li cihê kirêtiyê ciwaniyekê belav bike. Her li wî bexçî, derfet ji bo fêrkirina çandinî û guhdan bi bexçeyan heye, serbarî belavkirina berhemê wî bexçî jê keskatiyê li ser malbatên pêwistîdar yên li kampê dimînin. اف مشروع حديقة آزادي 2017 ما دست بكر اف عرضة قانا عملي بري خلقيز بالا خدا بيدبر عرضك بالا بو إدارة كامبي سباسيا واتكن بعد إدامة قام حديقة كي شيكن دفي حديقة ده ام تشتن إبداعي بكن ام هندك تشتن شيكن مشكلة فير ومشكلة قالك كامبا آف كيمة فام زراعتنا درخن استهلاك آفي كيمة ما دست بيكر ما كرت شار برشا دي برشا ايش خلكير خلش خورتشنن وك ويدا والورجي تقريبا حفتي وياك عائلة ما هنا قسمك نهمة قسمي ديجي الور خانية بلاستيكي ما دينابون ما هنك شنكاي ما خضروات تيتشاني انا ما كريه دارج بو ام توزي بكن سر كامبي وكامبي ديج بو تشجيرة كامبا الفيرجي في قسمي ايه انتاجي نباتات ما طبي هنا قولين هنا مشتلا ملورة قولي جوري نجوا مع قولاجي درخن الور داري مني شتلي مني قسمك بتشوك هي جبو كروشكا ومريشكا جبو زاروك بين شوار الواب نارن وهربر همجي بو خلكيه قسمك ديجي او جي تشكينه الكردستاني جرد بي اكوابونيك زراعة المائية الويدا قسمي بني ماصينة افا مصيادر دكافي جور شتلما بي وسيط بي اخر دناف حصودي دناف كفرادي باش بو تثبيته. Kampa Domîs mezintirîn kampên Herêma Kurdistanê ye ya penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Hejmarek mezin ji penaberan li xwe digire û bûye mîna bajarokekî biçûk ku têde ew penaber ji hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê bûne hevmal. Nûçeyên me bi dawî hatin dubare ser nûçe. Derbiderên Efrînê di kampên peyadê de raserî nexweşî û paşguhkirinê tên. Dr. Abdulhekîm Beşar dibêje peyadê hiştirêjeya Kurdan li Kurdistana Sûriyê tenê 25 sedî be. Lê girkêlegê û di encama bûyereke hatin û çûnê de welatiyekî jiyana xwe jî dest da. Şad û bextewar bin.